Compañeiros, nos seguimos aquí xusto diante do túnel do terror de Carril. Presento, pois mirade, Xerezade. Aquí está Rosalía de Castro. Que tal, Rosalía de Castro? Con nos coñecela. Encantada, Rosalía. Home, Jack Sparrow, que tal, como estamos, señor Sparrow? Moi ben, un placer. Harry Potter, que tal, como estamos? Oi, a princesa... Dulceira, non sei. E aquí a Man, moi ben, compañeiros. Vale, claves para entrar no túnel do terror. Moi ben, claves para entrar. Cal é a clave principal, señor Harry Potter, para entrar no túnel do terror? Pasar sin medo. Pasar medo, e para evitar pasar medo e que non nos asusten hai que facer como coas velutinas, quedarse quieto. A ver, imos ensayar, venche asustar. Vale, témolo dominado. Imos entrar no túnel do terror, compañeiros, cuidado con cable, non tiñamos cobertura, imos para dentro. Estades preparados, preparadas? Sí, entrastes no túnel? Ninguén entrou no túnel? No. Sí, pois ti diante, raro que te señor acompañe, Sparrow. Imos Antonio. entrar no túnel do terror primeiro. A ver, cuidado. Epa. A ver que pasa aí dentro. Que dixo algo da Santa Compaña desde Plató? Vale, compañeiros, de momento está moi escuro. Hai un Chucky con... Opa! A ver. Hola, señor. É o Joker. Señor Joker, moi fan das súas películas. O Óscar foi moi Algunha se merecido, escapou. señor. Foi moi merecido o Óscar, sí, señor. Vale, Guapo. seguimos adiante. Alguén, de momento estamos todos vivos. Rosalía de Castro, viva. Sí. Viva. E Xerezade. Sí. Moi ben, salam aleikum. Moi ben. A ver, imos para adiante. A ver, Vale, vemos porque aquí. de verdade Cuidado. me medo. Cuidado aí. Que hai aí? Que hai aí? Un cura. Hai como un... Señor cura, ora por nobis. Parecese moito un compañeiro... ¡Levadeos de aquí! A quen? ¡Levadeos de aquí! A quen? ¡Non están a salvo! ¿Sabón? ¡Levadeos a todos! Vale, levadeos, non sei. Todo aquí. De quen fala? Ten un aire. ¡Levadeos de aquí, por favor! Moi ben, moi ben. Ten un aire, un compañeiro de traballo. Todos ben, non? Hola, que tal? Sí. Vamos adiante. Cuidado. Cuidado. Vamos adiante. Non mirade, non lle mirades os ollos. Non lle mirades, cuidado. Cuidado. Non lle mirades os ollos. Vale. Botarse o chan. Botarse o chan. Botarse o chan. Vale, vamos no chan. Agora hai que ir arrastrándose. Moi ben. Hai que ir arrastrándose. Corpo a Moi ben, terra, que tal aí, imos? Antonio, aí. Estamos ben? Sí. Non fagades movementos bruscos. Fregar o chan. Vale, pouco a pouco, que ninguén se mova. Que hai por arriba? Hai unha... Que hai aí arriba? Que hai aí? Vale, podémonos levantar. De repente sumouse xente. Hola, que tal? Este home non estaba. Vale. Hola. Déixeme ver. Vale, da un pouco de medo. Vale, seguimos. Onde está Rosalía de Castro? Onde está Rosalía? Cuidado, Antonio. Rosalía? Vale, está Rosalía de por Castro. detrás. A miña misión é protexela. Imos seguir adiante, vale? Cuidado. Para de aí. Hai unha escena truculenta aquí. Mírelle as pulsacións, a ver se está viva. Valle mirar as pulsacións. Que alguén reanime a Chucky. Que alguén reanime. ¡Apa! ¡Ostras! ¡No me muevan los cebollos! Compañeiros, no, imos parar. É un momento para parar. Nenos, nenas, isto é moi serio en Galicia. Moi importante non mover o cebolo nin os marcos en Galicia. Home. Quero que me prestedes boa atención porque de maiores hai problemas. Non mover os marcos. ¡No me quiten los cebollos! Moi ben, seguimos para adiante. Vale. Rosalía de Castro, onde está? Rosalía de Castro. Vale, Rosalía, por favor. Rosalía, moi ben. Cuidado, facede un escudo a Rosalía. Vale. Cuidado, aquí hai outra escena. Compañeiros, que alguén apague este home. Ay, Jesús. Harry Potter, pero que alguén apague este home, señor Harry Potter. ¿Dónde está Harry Pero que están Potter? demoniados. Vale. Para un momento. Vindas achegas. Para un momento. Cuidado, Antonio, Antonio. cuidado. Boas noites. ¡No estou solo! Para ir á Catedral de Santiago, por onde? Moitas grazas. Vale, grazas. Bueno, imos seguir adiante. Onde está Rosalía de Castro? Onde está? Vale, está aquí Rosalía de Castro. Bueno, compañeiros, agora, no, imos parar un segundo, Calma, compañeiros, quero avisar porque nos dixeron que aquí, entrando aquí, non hai cobertura. Si non chamamos dentro de 5 minutos, chamade a policía local.
Vale. Para adentro. Estamos todos bien. Vale. Vale. Dimos para adentro.